Desene leissun, téléphone et amistad. Première part. Devi telefonare. A cau. A Bernardo? O ben, a Bernardo che gli disem Bernadetto. Esperamor d'acco cas l'er incanta. Esperi che lo sarà incantato también. Adun te là ici. Mon travail est pas acabat. Che travail? És une version que després 12 jours l'ai pas acabada. Alors, Bernard? Oh, sieu eu. Quand est-ce que parle? Tu nieto culum. La version, l'has finido? Il y a une phrase que la podi pas fini. Aquello deves la fin, tan longo. Ah, oh, es complicado. Curo lo travail l'auras fini. Me dirás ce que vuol dire la frase? Entendu? Mai, si es pas gaire voluntuoso. La Bernardo, l'has entendudo cantar? L'hai entenduto? Nem fugheri incanta. A une voce spettacloso, non? Oh, fughe vertadieramente un moment spettaclus che passeri.